Hello everyone, welcome back to Nuer TV. My name is Chang Kwasnyak. In today's top story, the Awan Youth Association has expressed deep concern and condemnation over the recent arrest of Brigadier General Akot Lual, a respected member of their community and presidential envoy to the Greater Pibor administrative area. In a statement released to the media by the Awan Youth Association, the group accused Vice President Dr. Benjamin Bolmel, Vice President for the Economic Cluster, Dr. Benjamin Bolmel, of orchestrating the arrest of Akot Lual following his outspoken criticism regarding the presence of Uganda People Defense Forces in South Sudan. According to the statement, Mr. Lual raised concern over the alleged daily payment of $200 to each UPDF soldier deployed in the country, claim which he argued were unjustified, especially given the harsh economic condition facing South Sudan on military. A report suggests that some SSPDF soldiers have gone unpaid for over a year, receiving monthly salaries as low as 36,000 South Sudanese pound, which is equivalent to $6. How can we pay foreign troops $200 when our own national army is starving? The statement quoted Lual alleged comment. The Awan Youth and further noted that this arrest is part of a broader political rivalry between Akot Lual and Vice President Bolmel. They cited a past letter by Mr. Lual in which he questioned the concentration of power and high-level role in the hand of a single individual, seemingly referring to Bolmel. While the $200 per day payment to UPDF soldier has not yet been independently verified, the controversy has already sparked political tension and community unrest, particularly among youth groups in northern Barghazal. The association includes its statement by urging for due process, transparency, and re-examination of foreign military involvement in national affairs, saying, "The voice of concerned citizens should not be silent. Dialogue is the only way forward, not arrest." As of now, there has been no official response from the office of the Vice President. Dr. Benjamin Bolmel and Akot Lual remain in custody. The situation continues to draw attention, and as debate grows around sovereignty, transparency, and military welfare in South Sudan. This report comes after the UPDF allegedly attacked the SSPDF in the border between Uganda and South Sudan. And this attack has killed around 6 SSPDF soldiers. The clutch has been widely known that this might be a serious offense created by the Uganda People Defense Forces in South Sudan. Jawalat kono gwasame kwire ka menchituok kam jane Karodian. No take warga mishagor no natin content chalka awan chan community jen a community mila dung jani nediti wa ke netichuren yaleka ka malka latken ngone ne sharandi en chaja yen Dr. Benjamin Bolmel latken ngono mo chi chong wood mishal ke
General Brigadier General Akot Lual arech wajen ramulos ke community dien awajen chaja yen bolmel ray which ka South Sudan jen a presidential envoy ka great people administrative area no ka jom jikan lat gwasme Canadian county la community Michelle ka a one chan use union jikala ngo ken going ken vice president bolmel malak economic cluster en go jaramadan en yen Akot Lual no ka yen wudame ke kwiko shudame charwach emadana chalat no tege yoto ngwan te kam ke kume Uganda kume South Sudan wudame ne shwale Brigadier General Akot Lual arech jalado nene jene entame en foreign troop kienetin kontila Uganda ne tena ke South Sudanese entame rei wika South Sudan la ramkel la bude ke yodu shop ke kudangro US dollar no la shit ke medan e shikan wari kan kone ke jengai kone no Uganda People Defense Force la ramkel la pe ke $200 US per day ke jodan shalat ke je ke 118 kontila de ne South Sudan awaram ke la bude ke $6 US $6 US shirkan ke dollar bakel kuje Uganda de ni ken kugula boot ka kurdangro US dollar na mone shagu jeno she chong ka jawdana shalat gwasemene shuda shalka me General Brigadier General Akot Lual arech statement che kula me ke jawde che jetup gwadana roje tin awacha je lok bol mil ka tadan en charai ke je ko lat ke jen wo jen she kume che lat jor ko chelat no shekana gor ke she gor no de kume Uganda der tere wecha ka South Sudan no shelat no ngume de kon de ni UPDF ke de Uganda de kon ka moy ke yodu shop ko kudangro US dollar ka shanka shi kon National Army mara dung South Sudan menti chushka tama de nagbos ka tele ka yo ko kon kale la moy ke yodu shop ke yo bakel ka chang ala $6 US per month ko ngai kono yo kon la wya je kan tame dini wa chup kan yo shop ke 36,000 South Sudanese pound ala yo to long shi yo to one chi awan use association chi loidien che kule je gano sha wude me charge de yen ko jen malade Thok kia o nas statement men chalade no cha Uganda cha ka demo ke yodi al tone tena ka nation content ray which ka South Sudan jani en wo ba ka mo ke $200 per day no kwa ka yo South Sudan kwa la community content la dini UPDF jana na me che chonga kwijamo chana gorno de yurto de ga European shalat bonwo na me can verified and information me shit kamangai kono kana lat ke telwar gamisha lat ke kwide kumeno yorne yurchop ko dangro $1 pinte kam ke UPD abno netin konen tie ka kwarte tie kanete konter wajano shimshit kana me shora ladeno yorka yurchop ke kudangro $1 yora ke pin kume Uganda kume SSPD kwa la kamnetin kontela deni kirme yadit ka jodan chikan lat gwasemene ngai koneno Dr. Benjamin Bolmel ka joran chalat ke je awajen gore jano dere jow jani netin kontin charandien chaje yen gore jano dere jow dien dere jabat no kwa jele tich jen community na monin wo jen ci jowda ci je debat ko la ne ni chonda no mi deni Uganda na kanena ngumete ka kere which ka South Sudan ka jamo nyoda jano tadin re we ka South Sudan wo biken kana kan border biken much so ko kujamo shine gorno de ne to de ngore which ka South Sudan kana gonen wo de Ramadan and chayen wude shalka me en go general ki Brigadier General Akot Lual en wo de jelun ka tada na gor keneja la bol mel jaramdan en te ka power en tama ko ba Akot Lual be yen en mam native content kula right especially this one community wa ken ka jidwaren bane kanete content gwar ka warga an wo de wude me de jelun kan shine gorno der tere tijen shikan jome shikan lat kata dan en len ngwana rudin keje kanit mishit kana me chagwa shiran che power ke lwangde che jade nyot kane katen content quality jenu malat ka mo che chong
ajene akene de mal kim la Thok de jalat ka gwasde cha de gor ti dial bagalat ka pin no chikan jo me chikan alat ke war gadan chikan gor gwasa me men cha nywa ka ye ka banyok nywa ga je ka yeba war ga meni kan goromo ka do badan en chikan gwi ke je chemene yen mo gwasa me akene a condemnation of the arbitrary arrest of Major General Akot Lual RH and his relative Akot RH Pol ni de tine ka ti cha yen chemene yen mo ka jen war ga mene dong de tana de kan lare war game gor Kennedy kena community a community minen kon gwata mene ko ngai kan go randi ne cha yen mi cha yen ka do mi shajen ki ka do mi shigwa gor jen go biam la Thok biya jalat chibe biani yen lora bang eko shi re ka me cha to ke biya pale je we mi te randu ni cha yen biya jo dun biya je tup ko jen dana gor ke so kan war gan nen yen gate gwasa me ke war gan ko ne kan ka gor ka do badan en chigen gu ke jon en go bol mel en kuze community ne ke kuze ne dialen kontin ala jang kam ne ken chim yene wude me ke jama wa wude me o che statement che jala no yor ka yodi chop ko dang ro US dollar per day kam ka UPDF no ngai kon me dane shi bol mel la dio la kon right ne long ano bol mel ne ka gwase dane she benwi ko am jo de ni Uganda shoko moy kayo charo itene ne no dong anji Uganda yo je pay ka ke $200 US per day no ka kume dung SSP dia bla kume jane ki de ni janden content te pinkir mi yadit kan jen bol mel ku kan kala yo ku kan kala pay ka yo shop ka $6 US ko ro den la yo retot chi yo to wan so instead men me mishala dane misalwal ajana kwala lok wud shala me bol mel diena gujide ramimo mendanen ku tijegla lat jara mendanen kula gang no point de kay yana ni neka ko jani cha Thok cha jade lat angu mi yanne ka kaje dara wo jen che gorno bi malbe ben dara wo jen che no ko no bi ne ko la dini ken betem be kana jek yes bul mel cherma ngai kono en go be kwerbe jek ka bom che be jek ko no kaje tenen yen ga tie ka tin nyoda no jen chebla kwar ko jin mi lati chodian lot you know chi jow ne ko sheling ten jin ko ajirami mo goro de na de kliu ke de na de ke chuch ma nyod jen go jin tali jile lwang mi bel jek ke mi be mi ba no ka gwasen be bol mel che fel ke meneting kene salary kene ka yorpin yo te chana ngaje no de yo de ka yorpin ken niga tame dane be awachir ma kap ka yo ka kel ka pai kel karwada ka kore kan salaries kan ka yorpin tele yo de changun ka jin mi jin kwar ka shi promise jalar no biyo to bi ka ngun la yo la kare leka but kan bol mel kan mi shirkana me kan jalat ajem minen yana tama to rol to ngwan te geten mi nyodan o ci bol mel ci diangu ci dia kwar chana ro ka dupi shop kare ke de ko no me gor bol mel o be la kware wi ka South Sudan maniam ajeno be kin yadi be jowo ka bom be kir del woch re kwar kada me gore ja be wo ka bom cha be kam ni je jang me wo je woch militarily ala joye je ka kor no dan ba je ngi je win mon no je nangu akwar do badanen dong de je ngi ke je ke do badanen che kwar che de je ka jare wi ka South Sudan men yam long sanction cha kame kume United States jen charge sanction cha kwa ga dia cha ka freeze and bol mel tela kwa ke tela tama jen ku nen ka kor gwatan paiwe lim kan kuma United States no de doctor ma chara lo nge ja sorry kani woje sanction dung bol mela bune doctor ma chara bune lo jen US bune doctor ma chara bune la tetkadu ta jogu chine lok gor kano de bol mel de sanction de je woch da shwa free de queen kwar de dare shugwa but ko tam bol mel ci rambu kwar bi jek ci jakodi en ram mo ci tuk de lep right ke je kacha jaw bol mel ci jeleng de ram mo trade kanga trade ka kume bol mel kene kirma yadi ci menen yana men tama an chalat netin konti la community de kene konti la jidwarien ano jokan no jin lo ngude me mishal kame Dr. Sir Michel Kame General Akot Lual
ko general Akot Lual tele mi jeng mi chalat so ko kuje mo lunya agenda nen yen ku kon jom ko on linga jen tamen go joko jen wo lunya a chit lwa yena a berar jele tradana cha gor e jidwarin jowo me agenda na gore de nywaka kon kel bol me logo jen go de larno je Uganda yorka ka yori chop ko dangro $1 ram kel ka chankel achela la pai ano ka chankel dong buni dong but South Sudanese SSPDF di niken dong but ken ka taribne ko ka pai ka yo bakal $US tin kon je kana la 36,000 South Sudanese pound ma mo che chonga jawdan chalat ke je agenda nan gore no de nywaka kon kel ka tadan en chawar gam chai gor ke je community dian and point and would shall come a bull mill and ban jigum dian biata kamal bye bye.